Amrita lake. Aise yunpo tanba lakpai do tar he. Kurumjari. Welcome to ELITETV. Adomna Yingbiribasi Cinema Spot Hariba Thoram Asini. Midyang tabiri bapumna magpo ihan han mamaktada Chongtham Amrita na taram okchari. Ngasigi Cinema Spot ki akhanaba guest asi a very renowned personality. Mahak asi he is someone who needs no introduction. Mahak asina Manipur gi film industry da achawbo space ama kanbada natana Manipur gi feature films, non-feature films kayama puthoktuna India gi mafam kayama da saktak luraba. Aduda sunatana National Film Awardee oibada natana handakta su 70th National Film Awards ki jury member amasu oibiriba aduda sunatana India gi tongan ba wangmada including Russia amadi USA dasu mahaki latest work ekhoi gi yum haribasi screening tawada natana award kaya amasu pudana lakraba aduda sunate Manipur film bu represent tawduna Cannes Film Festival da bhawbada yawraba aduguma misak amani tinthaba leitana sak takjage ngasigi ELITETV gi studio de election vidana leribasi oja Romi Meitei ni hanhan mamaktada oja Romi bu hanhan mamaktada ram ukjani Kurumjari oja ngasi oja ga wari sanaba tanjam phangbasi samukta samnungai bam phawjei aduga ngasi gi cinema spot ki episode se da oja se gaina wari sananing basi hadi oja gi ngasi bhawbada tawrakpa achievement mayam ama oja gi work si guma mayam dam focus taraga wari sanajage adan ihana lakchaning basi oja ta ojana film making da changi base si se kari dagi tawraga ojana film making gi line se changi bano oja gi adagi wari tantakna thambi okay ai so koi gi angang hek oiring ai dai sum ningsang jabani ko ari mamang da sum masiga smai wari sab de hek yawba ma yawre to ngasi se ningsang ai angang oiring ai di nang chawr kai oi ni ga ka doctor oi ni engineer oi ni ga na haina ba du mai lena adu da ai film maker mo oi ni film director oi ni ga na du mai hai gi budi nate ai su du mai na ko da film maker mo oi ge ga na high school ki punsi hai tare matam du da mana khan gi basi leiti leite adubu film se ma chauba apun ba koi gi art mayam gi ko adi punjal laga semba composite art amane da du gi manung da adu machak ama oiba hai tare ko music duka isai ko masi amasung iba masih yang pamjar pudi oi lagi high school gi lagi dan higher secondary gi matam gano ta kai tar isai gumba iba lagi wareng macha ali fiction sum iba se koi gi mina khangbi na ba de mina pabi na ba tabi na ba ga dina ta ba ko iba se to oi da isai ngalinge matam da iba isai mayam na ningjang biram bayai sadaran dagi hui kuchu movie nang dasi lebi igi gai ko yam iconic oi ba influential ba sai ma de ba adu sai gai se khoi gi mayam da tahal lage gai na thoina cassette am nam mai di album music album am nam na ba gai na mai na ibidi na ta ba pam bi kro duni ko nai sum tham jari ja adu mai na yaw le e hai ba du de ko na khang isana khoi gi maning ha la yeng ma da ko okay adu amuk yum da su khoi gi ima si sai sakpi oi ana mahaki koi gi maruk mapang sing digi mahaki oza guru yum daga koi gi rehearsal ga tobo ko pase me sidum yamna interestingly I shudum yok member yok sam natraga sudum part of kanu dum yawle bedo ada du maina groom tor pagi haitare masi ge chopa sina contribute su tor pazan haine filmmaker ma oibe gi kanu se daga film yeng budi ai gatana tan si film yeng budi mam loi pamang mani natra masi se smaina ma hainingi duga amuk koi gi akhoi na hainingi ba aina tamthok ningi ba wari digi di mayam se film haba medium sina khwai digi mapangan kan ba ko masi ma oi ha bisi laila su pa ba digi den digi di college ke ka karak po kholo su mayam chit man u budi phange dana ko khange ande dugi matung da Manipur ki koi gi cinema gi hoji kanna tori ba electronic format to cinema ma khal sai tare ko da masigi sigi kanna ihoma
lakpa matamsida dumaina dum yaugre adu mamangda dugi tawda isai phongbi ba imana bamna phongbi dana isai simyam nok pamna gidana tawdana degi dumaina haitare hada o ai hakisu aikoi gi wari singse koi gi lige na dumaina tawgi bane hadi storyteller amaga adudagi art form je pambaga dum chana khraga opportunity dum masana present tawsarapaga dum changhi bani dumaina haining okay adu anga dai filmmaker boirani ga the ambition in life ka dumaina bakti di nat kite adum opportunity sina dum puraga laga ajana pamja khibadu ga dum chapchana khibadu adu oidune adugo ajana akoina su ajagi biography me am sum internet ga yengbada aja 2004 dagi ajagi debut film haiba asagi angangba kurau mapal hai masida debut film je puthokpadagi na ngasi bawpada dum deptana dum production je la ibne ajagi se habdi ngasi je 2024 habdi almost 20 years ki career ne filmmaking amadi writing adudagi music video nambagi career se laise aduni manung sida ojana yamna iconic oiba masai ge manipur gi society de so hadi miki thi kana ga khujin gi mami na chingba mayam ma puthokre adudagi din non feature film de su mayam ma puthoe phajakraba mya phai de curfew kaina ga haba adudi even ai khoi gi yum ga so ko aduda oja sida sunatana oja adum Manipur gi Manipur khakta sunate Manipur film representer ga can film festival phawba yorure oja gi ngasai gi sigi career span sida aduna aina ojada lakchini ma famdi ojagi as a person ko kamaina harok padegi na ngasi bhabuda kamaina evolve tor e ojana life sida ojagi thengnarak pa experience including filmmaking and also as a person ko kamaina evolve tor e sigi experience map je thengnaroba matung da ojagi hadi kari phawi hadi han expectorum da ba da ngasi orabe phibam je tung halaga yengbada hadi sigi phibam je da smaile lerakani kana hana khallu da bra kana kari experience lei du tunga habi yam phazai koigi sahi kun muki ko kano hai tare masigi wari ma subjal laga sum libiro haiba dong no ngonda phau dong ko hadi sigi kano sida koi release 2004 da ko duga adui mamang da film mama namge na agi debut se kano tawki nambangam kite adireki chatna du su loktak ta base to bokeno ne ado yam ngal le matam do ko ado 2000 adum 2 ko hadi 2 3 hadi akhoi gi sigi this is my horopodo adum adudane adudum si movement se adum I hak su yawre ebo ko ado ahan budum ngam gide hadi ado character analysis workshop ko adi matam du da ai gi first oidone ai experience am ta leiba nate ado ai gi thak thongba ko the oza guru aina thazaba missing da chatna adi filmmaking gi gano se wari hangba adi ge dan screen writing gi ko to tawe du bu labak ta tamam da bai tar adu gi wari se number ngam gi tre adu su loktak ta koi ge base to bani manipur gi kano ai tar arm conflict ko adu ta base adu number ngam gi tre yam su namning gi ko adu adugi matungda kano haitare mausana katang khoigi social ko khoigi manipur si picture ga su magi ba akhoni iram dam is the puksa saujabne na masi lamje paktha thagat pai wana tab masi ji khoi top magi magun nama lei manipur su ko lam gi oina su ko masi dum geographically yengom tam na su masidum international boundary ko masi corridor ni ko gi Southeast Asia siga samna bagi kanom su wei na tra de matamama koi Bharat ke lengakta pundringai matam da su ko ai koi si Asiatic sovereign power ama werami ba kanoni ko ai koi gi thangtarak pa ko koi gi inat lining duga sana lonchat tradition ko masigi kano de yeng en khalo duga koi gi literature ko masigi pukai mjulu pha yeng kan ai khoi gi se yamina khun ba adi di khangdi adum ngasi bo khai raga dum sabada khoi gi loroi da ba kai tar sigi pukai ma lei ba gar na fazai da ado masigi se thamoi da dum phawe ba adi ena college tamnge matam da su ko ado aina masida sum thamning iba kano se aina masi panjari se tegi na tabida ai ahan ba arm conflict manipur gi current situation se lining magi tawe ado mai pa khidre duga manipur se amna quality level kano sida amuk khara mun nong yengchang ganda manipur se nupi ne amna chongba khoi gi thodang loba ko adi lam amne sui thaje
mikok thi bedu nupi na masing hele the sports ki kano du nupi ni hen yeng biu ne adagi lari gi phabai kano du nupi ni hen mane Manipur se the remarkable ba ko historical koi gi kano sisu koi gi nupi gi lan nupi lan na tra nupi gi space yam chaung na su kal le masi very very powerful aina hide the loans de gena at the thousands ko at the powerful ni ko times yeng biro koi gi kai thel ko si iconic kano ne na tra mi sa makal zilei ba sigi kunai mayam siko matum ta ba village se di yeng kanda nupi khap na phamba aju kui da ba kano ko ado nupi na chok ba role am lawe me si su ja za ado ai sa du di ai han ma se la ba ka tamam da ba ni na ko ai gi next choice se nupi ne imung pu ba economy ko ma si dum hojik su ne koi gi adum ubirang ni ko ado nupi na adu su nupi msa mana imungi economy si loima koi gi pu ba ko the kam yam na madugi kunai ga ko adi magi ba cham cham sat pa punsi gi kano siga adu ka koi gi kunai siga ko ani sigi chalak pa matam da thok pa confront kano sinema ko that female oriented kano hatar not women empowerment gumba kai ma si term si natta ba ko masi am khatang ai ju wari si lige na mana anga mu kurong ma pal se mana ai sigi script se si thoina in target tawgi bane de imung dukan masa ma ko kwa gi dukan ama puraga ko gi nupi masa character se thoi mandale men sai da mana imung ju pu gi wari ne adu da magi ba laisa zabagi ko mathot karak pagi kathok saba mayam duga imung si puno mo ko sa ko mai mutta na mo khona ba ko ando adugu mo imung si ding actani na ko olympic to goal ga lok tana de medal lodna de tomi mem sina tra adu maina tawgi adegi sum lining mo wari si adu maina mem li Manipur da commercial sex worker gi ko ma si dum target tawi maybe adu picture film na du na ahan bo em dok sumali en kan ma da Manipur da ko da mayam na ga dum khara koi kana de ai saung na gi ba ga dum yawe Manipur koi gi kano sing somai to na te ga le a koi di screen na thok ta bane na ko na audience mark ta ga sum ai changal la ga ji film yeng ba hek tawe na particularly cuisine ni mami se taw kana adi chong bai ta ga director ne na tu ga to ai nuai bam dio ado impact to the message ka impact to the yodana ad yobagine ba adu minor response la ido adugi film dugi matung thamani le kai tare na ai gi film dune ne claim to budine te maybe adu contribute so bum tawi kara kanda Manipur da leba ko gi commercial sex worker mayam tholaga news ta kaida akoi gi bus maina right nungi ga no masu lei bane adu ai matam di kawre ko the film du ai fazan research story sahi ama hen research story ko sigri health center da chatlaga adegi drug ki through dagi sagi kanam tan pam na oi bana te na ko commercial sex worker kana sa makoi gi story sing se aina research to matam da punsi da thongdong khodong thok pada hogat pangam maroi da tu ra do bo kana sa makoi da tare ni pan ga thoga leiba ko pung ngawe ba ado ai gi film di kitang khatani ko makoi gi punsi wari gi spark mo khatane makoi gi punsi wari du ma jaw wen sak matam na ba ado sugumba kano hai tare aduga mathang akhoi gi kano namak pa degi ko pakhalak pa timing yawe ai ji sangmal de ko adum hai be waja yani adu film jin na me ai gi film si mayam na nung si bidra pam na boat ka si act kari hoi lon da pokhai ba ga ha do ko da adai pakhat pa di hawe adi aseng badi aina sumaina pamam ba kano se ai se ado mayam gi yana na ba di producer gi yana na ba karai de no ma ise compromise to ga dum sala leram ba se ko na tam fil to re se khangba mi kup tai pakhat pa howe nang apa ma to dre mi na pa ba artistic freedom do sagi curb to shalak pa gi feeling yes aduma aise adumaina namma ga khitang karo to kan sai ithan du urak pai tar adu matam du dum mi na ai gi film se phajai ha da ga kem harau da ba film just nuai te de adu to de ha ga su kem nung nang ba ga phau da ba ko ai ji pa neutral oi ba kan ma yawe adu 2008 9 try si de ne sahi mari manga si the huge number of film ko ma'am the big hits to ba ma'am la ra du su ai satisfy ju oi dre ba ada
Sinati I palm, I however I give Mama Hanba, Punsigi, Meden, venture go. I do debut, I do my packet at the nurse, my Nagatoki Kokiba. I give reality grips a Tadokrabra kind of question from Hangba Yahweh. At the Marumapang, I wouldn't see people go. The films in Nainakanda, the mainstream more mainstream when at the man orbit. And the Pakang Hanung Shiba, Naba, the White Sigis stereotype go. I feel toy another. I said, what is later? I Masiki can say, Taidoke, higher than it see, Kankanam de. The producers ready with them. I story see, Shumainako. More am the commercial flavor out the bar, Shumainam Jabisi, producers in Chinakana, Moina Pampate, Ramdi. Putui poto moi pesa risk loaning commercial success oil roi heavy konos ado aina su respect ogum to mam de aina puthok pusungam de ada puthok pangam ba sen puthok pangam ba moi no sum ready oide ai tari samau kai dano ma aise kai dano lepe ko de adu gi timing du de na thoina 2009 size da igi short ko e adu di full length feature da di paisa do kam sangam de na minute tram ada trying to the home do da ai lining wise nga leave the kai and by torga short ki movement the mana tawe and the like for the night there ai short singa Frankfurt to go the premier German naga tauba the Indian panorama the selection to select pa ko ada oh ai kale oh thamoi na pam di tawli to go ni na ai kale adu maina tawe aduga picture di dum Hona na feature se ngamde adi producer se tholakte aina pamba haujiki aikhoi gi yum na hair su ko yam nungsi bene si wari se wari do nungsi bena taba wari kama film cinema isina 2021 22 sitane ko aduga wari sidi 2011 gi November December dai di irine okay sai tara matung nam ngamine Oi, namam da su pai matam du da. Ai gi experience amna laitri adegi then equipment what kini haina khali ko. Da koi yum da thoina 5.1 surround sound ni film do ko. Adi mapani crew nung sinai ni upai leita bagi ko. Ado thamningi point ti 2011 gi akoi gi loktak ki saisa koi gi yumsang koi gi phumsang myama mai thaba ko. Matam du gi kano do. Adu da what is sig displacement gi kano se. Kun nama pulap hong ganda koi gi kun sakna ramba isai di saireng wareng mang du mangi ni community mang mai pulap mangi ni ko adu gi potai angang amagi karo da lige na wari mani ye the wari is mo story gi lab ma thazan ma da lai phadan khalle 2012 ta ko do ai gi mentor se Germany ne European gan tane mentor se London na be pa koi fund do ba karo ma da ai di script se one and something half man ko do script sigi development tawe final budi orekte adu dagi film si adum puthokpangam da lakpaduna namage dum khatlaga dilai ade kaw re ko then covid ki koi se lot laga leina budo hibernate to matam du workshop ko yaw gi photograph kai kra ko ai gi mentor du go photo na min na ba then adu gi hope ke no am yo halak podo kai no itu min le kraba ma mukan na covid ke matam se to zada inspiration do du mane la from the mainstream cinema bunung sijaba ai gi film pam jaba kana film na mak tre kai dore du ka ai tu e have ya dugum to ko film tu e have lete na but mainstream train nam gi ne ba katang koi gi akoi gi wari le na koi rasa da bai wari wo ko adigi then zum ba do na hai tai mainstream du ma namakine ko ade koi lambi upun nam thang wari wo sum mo nam ning music ko atop ka ronda ado mathangi come back the ano bu tsp gen khale mainstream cinema or so ko ado maina sahi tara le ka na mu nam ngam gi bene koi gi umse ado ithan da harawi the machine national award the international America da du phange haraw na tab film jin nam thok ki ba phang magi ko wari ma leaning ki ba ma ko ina dai nam chalaga lai ba ma hade miya mamang da thok pa ngam ki ba se adu gi feeling do mali ojan hai bi mane my home ko me si se okay nuksi jani ko now I na ado social media da ko gi moroi na Facebook se memories mo ne hek tak tarik e du da thaka ki post ka taw gi se mo ne ga ningsang ko do adi 10 years 9 years ka ka dong ko ni sang e ko nang is mana ka do ai du ka nang share tong ning bra ka help do e o
my home ko korom ba du ko the kanogi story du ge ho bu ko the Chowrin is watching Loktak Lake flying birds adu du da ile mo ko film nam gi nu mai nam thok gi nu mai maybe adugi ekhoi gi yum se ozana almost 10 years mo hadi in the works thamjaraga so magi matam je 2021 se da magi matam je mapung pharak bani habe tare aduna so oram bayai ngasai gi aduna maram su oram bayai habe tare oza habedi masegi film se it's extraordinary amo oina successful oi mase feature film amo oina so ngasai gi magi theme na so oi oram bayai adigi nammi ba khonam si jo za habedi ekhoina su trailer oina habe yingja bada yamna kaino oina yamna new taste ama phaw habedi mafam duda adum leibagi immersive oiba feeling masu dum phawe dugi duda sound dagi dagi yauriba mi myam dasu koi dum villagers myam adai khunja sing oina oibana adagi habedi amna anoba taste masu pibadana tana Manipur represent khak tawba yare hena so koi su khanjaba mo oi aduna ozagi motadi khariba ekhoi gi yum hariba sigi yamna successful origise bagi secret se or magi secret sauce habetare se karina oiram ganina khanbi ozagi okay hoi adumana hoi kanu mayam lerangani ko ada masi kanu ne lowi aine he haijabam le ai thanda su haijaba ko adi every koina tawbu thabak se thamo sengba madi important oi have se ko koi gi yam ai sajan da bai tare ada ai khoi gi yum se ani yeng kana ai sajan bra adi ai sajan bra si yam toina ko si dum filter tawi wari sem da su ko ai li do du katane mai li se ai wari du da ko neither ai government ki side te nor ai fishermen gi khoi gi fishing community gi mo gi side game lower game na te ai artist mo ai livum thok wari du ne mai li ga tham mana ai di globally ho ji kan na thoi ba ko ai di displacement se but ai gi ne displacement dam thoi adubu small koigi community based society ta da ma makura na leina ba akoi gi suma pikpa kano study si displace to gi kan da ko madu sakna nam isai ai akoi di isai da wareng da saireng da sidagi akoi si wisdom ma ama anna sine lot la thamam se wisdom ga adagi mi matam du da kamaina legi mo gi culture ga ani makse pulap akoi gi di isai da yamba maga yauri la haraw bugi sai da then akoi gi folk ta kai da yauri sing se ko thok so loi si loi adi hairam ni ba no mam se ko ada sumana o di ni sing ai sa masagi can gi do can gi festival sikroni ko ai gi film utpagi nate ko chome sina ishanau gi ngasai gi ishanau gi su nate aina can sat peside adi hoi kano se akhoi gi amlem janinga ba ishanau can classic ta adu gi kano du khale ado aina salub dana ministry na india gi ministry ib na akhoi mi khara khangalaga can festival se participate tawna na bako ai khoi da encouragement or whatever moi policy mleram ni ko adugi kanu da ai laibu phaba oiruba adigi ai khoi gi films ju matam dugi kanu da hojiki 76 la something kan du kanu ta bane mai ko kawre adu mai ne adu masim mai na asum hai honing ne ai di kan da ai gi film udubagi ai chume mayam da lari be hadi perception se hadi matam du ga chamana na tholakhi bagina adu ga ojana so ada chatlu baga adu du udlibra na aduna aja makata na I makajo chatharak pada so ai sigi film festival gi ngasai gi language me amama lei ene makaja tharak pada majaga wari sana badi yaujai ke tawne du su matang charing an hojai dum lokha cha horage habedi film festival gi circuit me am da ngasai gi term khara le khone thingna jaba habedi official selection gain haiba adu degi screening adu degi world premiere adu degi di special jury mention special jury award adu degi grand jury award kaina siguma term me amama lei ko aduga sigi mayam se aduga manipur gi film kaya amasu sadi sigum bagi accolades me amam su dum phangre aduga aikhoi gi yumge na mu national film award ki best director su phangrabni aduna sigi film festival circuit ki sigi terms me amje sigi sing sigi art habata khoi dim yeng ba khoi cham cham le me namna sigi ge art se kaino aduga sigum bagi accolades ama film da phang taragadi hadi film sigi magun se kari oina u hadi mayam na u ge habado adu do khangna bagi adu kitang adu dunga explain to bi mo sisna koi art sing atang koi gi tonga na muk thamasi ko sida hadi festival is very technical kano ne ko film festival chai da oina lage ko film ama oina nei na ba natabane na ko ado tanjasi za koi gi aina thamning ba sa hadi world film festival me am le
kogi big five can understand ma'am na ko panari ba kano le no Toronto de Locarno Busan Berlin ko sumana le no ko Venice ka si kuire so he 80 bu paramani mo ko film festival to raise ada masi tanja saring ai masi masu ai ho pai khale film festival si Malem se toriba film festival me am to ko akoina football kano hire si ko football sina mo kadi crowd pulling kwadi gi kano kan ba kano nai football example kano sing se FIFA gi makada toina federation gi makada mo de affiliate to ba club adi mana kano to ba sakhang ba kano sing do adi adu the world cup si yaw yari ni ko sumai to dana film festival sing se koi gi phiap na ko hoji juk ma se Belgium da ko magi kano ne head office ni ado phiap ta accredit to ba film festival sing sine koi na koi gi noted film festival na Paris okay India da film festival mangani phiap ta accredit toris koi gi Ministry Information and Broadcasting na syllabus hi gudingi ifi na toise Indian Film Festival of International Film Festival of India the Indian panorama ga toise ai mamang de sigi juri oiri si se phiap te accredit toy digi di mami nam toriba Bombay torise si koigi Mumbai International Film Festival se phiap ta Kolkata International Film Festival Bangalore International Film Festival aduga kanoga amadu keno kore manga ne ko India da manga khatane phiap se atai di kanone phiap accredit to bunate the once phiap ki accredit to film festival sida official selection ama phangba or mana ama phangba se koi gi magi grade se wange for example akoi su sai da kasampa ta kai da koi gi international film festival na thola ga to wi na but international higher or national palle da magi kano se grade to mazu internationally recognition phangbra phangdabra hai di like questionable way na ko duna phiap na say for example Venice ko di Locarno Toronto sum film festival sing si kano atne Busan ka toy mem se phiap ai sai du o Kerala gi international film festival aduga manga se aduni phiap na India da hoji pok to manga si kakte ne moida accreditation phang se ko ana phiap na ko to ga di magi new mayam legre this is more on technical side me invite to matam da di moida pi ga da filmmaker ma ko matam da oi ga da ba magi chana khanglo na du da mayam legre ko adi gi din travel gi oro ma du mayam ko ana sidai da oi lai phadana ai khoi gi yum je ji ki phiap na to ba khoi gi film festival ka no da ita international award ani ka no to wi na di ma phang bangam mi ado si dum aphaba ne na lawi ai gi film du pha pa ne ham te ko adegi aigi kind of colleague koigi Manipur filmmaker mayam su phiap na recognized film festival award phang yauri ko sumaina osine the phiap si the young filmmaker sing su ko lo internet lo yaw ma tani adi mayam dum adi kind of search to bi raga ko aduga film festivals mayam lay aduga kano to kanda phiap na to ba kano se masim kadang care lo ne adi very good festival film utpagi magi criteria adegi adugum ba gadi leibra hariba phiap ki accredited film festival da khone participate or official selection gi thaba matam da leire adu mai mai gi kano drum lepa ne ko say for example can se phiap na accredited tori ne ko kari can fu sai di malem gi can gi image di angak poni de ko ado moi de film se ko kanda akhoi the first would look at happy name with world premiere preferably world premiere ko preferably gonna take id can kan the world premiere na dia dega but mai na du book adi mai film festival ko dum tungina even Berlin gano haro ken gumadaga premiere to ko film ne ka hare de magi value and magun sisu satina wange ba yam kano ni adi stage da aduni art ne mu kai kundari se ko da in festival se art matan kok tok se arga phiap ke kasi technical ni no ko the mass is something 56 countries at mana cannot orga to bani to the membership where ga to bse ko do aduni the film festival se phiap na accredit to ba film festival sing se masi dum magi ba standard of maintain to ba kana
Malayam Sakanga Bagano. Aduga Ojagi the so Ojase Hadi National Film Awardee so oire at the Manipur State Kids Film Awards Kiamasu Porakre. Aduga award recipient Oiba Magi Matung the 170th National Film Awards Kisi jury members who will be Ozana. Aduga Ojagi Hadi perception da or Ojagi lens Haitareko. Film sing sake Mayamama jury member amo in a young Pamatamda. India gi atai mafam kaya amadagi film singi yang aga adagi Manipur North East amadi Manipur gi film sing se sigi siga mayam siga hadi how does Manipur films compare with the rest of India ko adagi di ozana so atai hangsai gi film festival circuit mi amda chaluraba matung da so khogi Manipur gi film sing se khogi story oina di storyteller kaya amasu leire ozana so panbire ko story mi ama meaning madi hadi loiba nai da gai lei aduga namakpa and end result to puthor aga film festival guma da saruk yaro ko matam da kamaina compare the way with the rest of India and also with the rest of the world ozagi jury member amo oina lens habadare adugi view degi kamaina ubi to okay oh masima lanai gi ba kano haitare aigi opinion ko ena film chenja chongjarakpa hoji pawgi kano sida aina uzaba to ko do akhoi da potential lay akhoi gi ko duga hoi kitang amuk katang hoi Manipur katang tabi tang chok thoga knowledge potential lay hobuga magi location dagi kai dagi ko duga magi sana lonchat sidagi dum hauraga masidum top mahau munum pi bangamba city gi amna chin ba punsi gi kano to adugi dagi laptop ko masigi dum nungai ba sidagi dum hauram ne ko gi oijaba ko ado akhoi da sidamu Manipur mu kitang changsala kan do ko ado sahi khara se hai tare akhoi gi phibam sinu su oibi ai Manipur gi ko aduga masidi tongan ba session amada nainabna su hena phai hana ai thamoi du ngang na su aina khaline bu ko adu bu sum wari sigi mamai ta ba oina hai tare akhoi da akhoi gi film se paktak na kano hai tare koi gi India da namiba atopa mafam singi film sing ga sangdam na bada koi gi film khara khakuma nat tan hai tare ko ado acta masa maring kanba masamu kanba adi seng pamom nganaba ngamba adu indi oide hana ismai thamningi masigi reason me am laigani reason du di ngasi nataba topa session na ko laigani na khali ado adum handak su ko gi national award id ma su award amani ko id jury sing yeng pibani nadra ado jury ai jumi ni ko ado handak ko gi gano da yawde ko gi Manipur film nadra adi Manipur film da nadra to pa state sun ma'am yawdo yawi ko ma gi benchmark tu ma yawdraga di ko gi film ma'am na me haidna su Manipur gi gano tu na hatum le mai pibidi na te de ko film du gi standard ama ma benchmark ama yawdraga di adi ma gi aesthetic beauty ga technical excel ga tawbodo ani du thiri ni no ko national film award na thiri cha ado akhoi the potential di lay aduka amuk aina sa hagi ba kano si adum hanjan na haijabudi nate masi lanai gi gano orga su masi simadi dum thamningi maramdi filmmaking se it's a very very serious kano ne city thabak amane ko man money go like ko na namma mami ga ta na ko na hai ta no ko de pi ga ta na de di wa ga no han na ko adu de pen thok pa si yadrim ni dana na tra adi si yam pa e ko aduna I han ma ko ko gi ai thamoi sing ma jam sang e natra ga di ko literature the gine ba tholai se literature ju minimum literature labor literature itself much my full of positive energy actene ko natra positive energy dagi si tholai natra akoina any form of art sing se ko art ki form sing se loi magi lambi amamam da id sculpture get through the painting it through the worrying it through the sighting it through the filmmaking it through the sound it through the isai it through the natra ado stage the first koi gi prime requisite kano se koi gi yam puchal seng musina honest ina I lead wari sa must leave it important oil
aina Manipur gi ne wari liraga or aina aigi Nagaland gi wari ne liraga or aina adu gi mai lam du gano dum liri en khalene ko adu na tabam de likhala di kainoma poinga lo na example ni ko thamjai sa now si maina thamningi akoi da potential leitab na te potential lam na lei aduga masi sina mu hayeng market wise duga film sigi distribution gi magi kano da su aso mating oi dune mi amani khatana for example Manipur gi film se amani khatna sum phajai hairaga yadaba lei di khat chok thok pa market ta film se aru bida yon doini na na cha ai commodify tawri ne ko ado yenga ko matam da ko ai South India gi film na ta ma ta hai si chamane hojik lei big OTT sing si moi su they are totally geared up towards all big theatrical release film ko adu do kana kanda South India gi film sing si gi moi kana sing sta leptuna amasu quality se matang leptuna sahi se mari masum uhan le rabne na company sing de su moi gi subconscious brain da program tawe South Indian film sing se akoina leiba da mang de then masi profitable oi ka le da the Manipur gi film gai ta na sai mari ma ta amakak phajai na sum tawbuna di paktak na akoina web ama sagat pangam da do si web se khangde yam sagat ninge di I have ki film no web se sagat le haban claim tawbuna cha de gi sa maya ma change tholak pa ai Zadu do tang thambi pa yagadra habadi ground da Manipur nga saigi hedi tatana film se produce to ba adu su impactful oiba including commercial success por pangam gada film ma create tawna bo khona bada ozana su thambi re hedi yamna pak chawba area ni adu ba yamna su committed oibam su changi ko adu khatta sunatana atopada ozagi oiba views da kari na sigum bo potse le regadi including producers distributors sig se marang kaina le regadi he na si ngamni natraga na better writers gum le regadi adu de gi OTT the platform gum da thamning taragadi amuk film se dubbing su darkar le kaduni natragana subtitles gum hapa pagi darkar le kaduni sigumba better writers natragana sigumba area se da leiragadi khoi ngasai gi ground work se lay down to bangang bani including government gi support hadi khoi sigumba film gi set gumba saban ni chingba production house thambani ni chingba ko sigumba kari area thammagadi ngasai gi ojana haibi bese khatang yo bangang mangani khoi masisina ne sai masisina khoi gi atopa khoi gi session na madaga nei ne redi ga haijabdo maramdi masise aru ideam luna lojei ko anduga point amani khakna yadaba duga point si tare tara thongna manung sangsanba important oiri ko ade Manipur cinema si kada idi leirige haisidi gi hanamu hauda yaroi masi nei na matam do ko khoi do khori se krai do no aduna sai wari gi mamai taba ne lon nam panjai do ko mamai taba khaktani akoina ngasi sanari ba keno se ko adu point amani hadi adu su mamai taba point hai tare ne ko adu support se amna important noi ai ja haje do film si mi magi lila lai taba do na ko the film da su mi magi one man kono na te mate hadi composite art ne sa haje do ba director du na camera su pa ba acting su to ba ngasai gi kai tare loi mangam ba ai to ba ai natra mi me am di sangdra expertise me ama irak padagi hona ibada di film da amu wari kakta na tapida concept to story mu onni story da gi again film da nam ya na ba film da ko script then again breakdown to kanda screenplay aidana mu ko si di mi me am sangi jone ado mi mana loi ngam di ai adra adu loi ngam mi di laibidi natte da ko kananom na mai than gani kananom na make semgani makeup togani kanangom na costume mi yam change ko ada pull up ne na masigi se kari tore support me am change ta masida support na film se another level amagi ko aina angang khaktang yengana na film or sahi suktang yengana film I meaning target audience ai audience si khaktang yengna bani haibagi di khangdre Manipur dangi yeng na bani or adu dangi yeng na bani hargadi adu di khangdre adu su ai film nate have nate ko id now magi adu ne audience target to ne adu karing kanda magi form amada ko id any art sidi ai ni izaba saireng ai ni izaba isai se Manipur gatang ta na bani kana adu son khande bi thamoi digi iba myam yawe natra id wareng saireng ko id suppose William Shakespeare gi tempest se khoi gi something khoi di west katang na yeng na ba the west katana pa na ba mai ibu ermoi na chamane akhoi gi seida Dr. Kamal gi urei ma da bi se
Manipur dang par sunu gai khallaga matam ibo or moi na tra audience target audience later bako sigi level am da kakhala ko matam da di expert me am id change bako expert se plus support system me am tina film me sing sai jabu ni mi am chang bai si mi si lo na ma heta free the work to be aroi na tra expert tu gi mathak to ko ado mi mayam du di seida sangak amana hadi backbone the film gi paisa ne ko budget yam the film phajane sunate adu mai changwam thokpa madi changwam thokom de adu ai khoi gi di hoju sigi se yamna wazana ai tai same example ko mi gi example am pi dragu su ai gi film do adi yawana to eba sound do so hadi adu Manipur da wana to hai si asing bi di mi gi de du basic mai kano mo oi khrabne ari film se at least 5.1 surround ai si kano ne da ai khoi da di Manipur da di hai ta smile Romi gi film 5.1 surround to we no wa na ai na ri ne ko asing di basic first of a kind no oi abani na tra adu sum thamning gi point se du na ai khoi na film si financial support ko masidi amna mathok tai aduna government na su ko masi hogi film policy amagi through da sumaina film audience target toroga number na taba film makhal singo sidi support mam change natraga di yaroi khaga sum tor tokidone di ai sungai ko adum ai karak ai itan na ko akoi ma dagi idom sa de sakra pu kha lak ma pang de khamateng kha to ai di yaroi di choi tokine ji tokine hadi hozik ke oina Manipur gi filmmaker gi maruina artist oina pulak ki panbada lairiba artist sing na puthoiba work sing se tasen har gadi family and community support ki through dagi tawba ngактani habadi adu dagi oina lakpa ko na phangba accolade sing duna ko oina sarkar na muk recognize to birakpa adu gi through do oina laiba hoji phawgi di aduga ja makhata jarak pada khoi hoji wari su hadi saning bobudi me ama leiri hadi hoji ki area se da aduga sum ngasai gi ojagi hadi film making gi life ki matang gi sum wari sanaram baga including art ojana su isaje art na pamjabo oibena ojagi oina ain hangjaning baje ko you are also a filmmaker director danatana you are also a writer adugi lyricist su oji oja adumaina mayam ama multifaceted in the form of art the art ki da ojada yamna habadi ain hygiening yamna toina pandraga su mayam na ju khangaba wafam ne habata re oja aduna aina lakchaning badi ojagi favorite part of filmmaking se habidi writing or bra researching or bra natraga directing sin or kurdara natraga na pre production or post production or bra natraga ngasai ojana ju panbi khiba dadi ojagi film jidi hadi audience ki marak taga ju phammaga ju yengminei kaina ga ju haiba ju yaw gre ko aduna adugum aduna odmiam gi response taraga ne hena nungai ba yaw bra adudagi kari na oi ojagi hadi favorite part of filmmaking ko hadi pura makok tagi na hai loi ba hause adu habi roja yam phase sise kanamtana hangidri so thank you very much thank you I am targeting hadi yam phaza one wang no ko hadi kanamtana hangbirakdri so za phaza thambiyo dei mata da dudi I kano ani khak I paninge I ge no ko hadi film making gi kano sida ko process sida ba I bagi matang siga aduga direction piring hai tare na set to ko sisma kano oi pamjaba oi adi yeng budi than ko sisu hapsan lak pani ko sina as awa ba yaw jani ithan ko adi ai sai jabu do target to audience ki ko moine yeng na bana dumai na nam gi bane na adu target to limited oina aina pam da ba ga su long to bu yaw ba ko as da tu chung yo jani than yeng jabu do film se ko asem yam yaw habadi ojana paninge se nga sai gi target audience the base taroga nam khibani na hadi sigi area sida sumaina nam ga da ba poto khara kakthatlaga khara compromise taroga nam khiba yam yawi adugo mayam da ubo da ojana end product hadi ojagi full satisfaction phang da ba tare particularly ojagi artistic freedom khara hadi explore ta hogda bagi adugi do ogi do roja mane
ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯦ Okay. Aduga ojada in lakchaning base hede ojana yam sang na lisang sina film amama namak pasida adugi irak pasida habadi any type of character karam ba character da ojagi personality hapchan gi baga yaubra adigi ojagi life events ko thokpa de sigi part se kitang semdo oga hapchalaga di wari sida phajani kaina ga haibra adugumba character or film da adugum events ka yaubra hadi isan bida isa su isan gi bai tare ko adamaina to ba yaukra ba ma da karam ba film da oigani duga hoi okay kanone sigise koigi film se ko particular film se filmmaking ni kano da lak matam da di filmmaker masa si masa thoi ne si ma film game sa diris okay masa thokane adu thok ta budu ne ma se ani characters ani split talk to ai sa ha budu ai matam ma ai itande split to budu ai na pami se sinate na ai adu split to ine natra adu ge again most back to na bane ba ai gi kano khok to ri do ko adu film se every film se kano gi film se te yeng se khona Stephen Spielberg ki kano se yeng se bu ko then James Cameron gi yeng se ba adu masasi di moron masi okay physics expert amne buko ado magi films yo ne larger than okay physics naga ya da ba proof to bongam moi da bugum adum experimental kanom da dum si right si se ada ai gi si yawi khole na isana hybrid phazado mande kano ganda ai khoi gumba di amna haitare bai di masing tha hadri ba kano ne film making da ko but yawrong bane hadi maram di masi universal ne toksana di khang dir ko ai ngi sai targeted kano du da di targeted audience ko hadi hero masak khazaba ma ere heroine masak khazaba ma leidana ko hadi yamna nan ba adi di wakhal na lama phangda ba restaurant ma da achapot machu yam phazaba punsi da ta udri ba sapot makhal machu maga to sem ga chaba gi sin mingon da angang ai nunga han na ba to bu di that's not me hoi adu di targeted audience ki ne na tra na adu gi wang ma da chala ga di adu ge wang ma chala ga di ngasai sita point ai ani khak thamning ko koi ge force ani khak na everything pulle akoi gi community ko adi mioi ba sa si wo ko adi akoi gi si France ki magi kano ma ko koi gi Marxist philosopher mana kano ne id yaning e si gi si ko koi gi ideological state apparatus ko CC school art any form music karika mayam sina say for example swaina phang kan sida gaita as kanam tana ha tak pa khopidi na teba ai thanda dum fil to ne ai khong je thangalaga di khut ka sai to busi ya de di kanam haibidi na te ko now this ideological state of apparatus is an automatic ai se control to ne now art ni mi se swaina control to art su and the school mayam se hadi si mayam china tam yamna phazaba mong ma da ko masi yamna leiring ai leiba mafam du ne saukhat pa hadi artist yamna leiba mafam si se once she is in control to ba ngamaktra kan ne ba repressive state of apparatus na tholai se police court military pharaga pullaga ga sagi amu hai ta nan thora kan da mu lak du ne warak lak du ne Sigi RSA has ko repressive state of apparatus. Sisi am kan ma phom do. La nam to phom do. Artist ki value later mo. Mam de adu song thore ne. Furan khala ni mi ma pot lak la ni example ai ai ko. Natra school thugai ra ni example. Na masai gi ideological ko gi state of apparatus se. Sina ing na nan na phara ga du mathanda. adu maina leibu pose side nan thora kanda yaraktabadagi force mayam sine la ebko now si second ngi question dong sanga gebko art se masagi repressive state of apparatus sigi manung se de sagi side di kaitare art ki kano se pura infidelity adu molal ka do ne hadi but madi molal me yad me sing di thol ka do ni ko aduga phagala ka do ni adi chairak pira ka do ni artist ka na tab school oza or ama bor manipuri wari kem na te whole world si context dum yeng se now wasagi targeted audience ai gi sum la ini ko yamna chauba hojiki philosophers na thammi point se ai ni I di ba saireng wareng whatever si sa ai gi
ideological set of apparatus sigi manung se thok matam sigi point si di loire magi mapangan ji de mana seran turan sum tor seran turan du art na te hoi adi adu yam yam pixel eba adu na dum loi ba nai dris na tro loi ba nai dris ai si sum masi dum hai ta ne kanu gi ai sai sum pan gi da tempest ki kanu da adi William Shakespeare kanu da the hell is empty where the devils are with us. Are here on are here with us. And my habit. Hadi norok to the hangho re adugi tamnarai kano ma'am the koi leminare. This is ideological state of apparatus to adu later but again devil ma'am koi norok lay do devil ma'am no koi sanga lay ko. And a sigi pochi data adugi pot to get art nate and tamjari ko. Nung lo yaw kano azu. I imagine my highway this school the Tala Cretalu, matan toponi. Sigi state to be purest poem to never. Do the hammering ma'am, do you toilet ma'am to the art the gigo. Adugi art to Nico in a Tazabu to Nico Tamza. So my heading young Malamale. Yamanungai Ozana so had the San Isamaksu Isudum film and arts a Pamzaba or now Ozana Sai Habi sings England the Loinabam interesting with Babasu Yawe have the Taningi Yamasu, what is happening in Hitareda. Adogoza Quaise Loibadiloshan Bagimatam the Yor Dubu Hozikojik, and a concerning with Oza Hosi Karikari project by Biri Karikari current in the works Libra, any upcoming release Kumbalegadra Komiam the Dung, Sishato Biba Yaragadi Tobiokra. Matang si Lauraga, Kariumanam Mangam with the Kangre, Ado High Horage Nason Picna, Hydenaqua, Koigi, Film Mama, Kano, Magi, pre production go. The casting Kano Togdri, Taugi, Nadium Corner Robine. Funding goes to what a lady. The Sien Gra Wale, though. No may you are in the num genoko. Among any no by what in the num gen, Luluere. The casting say Togan, what you want to read, they can mungai again, the Manipur gi. Kitanko, 6 do later the bucket Kamamko, and the Kara Rapid the Salaga, Nambogi Kudong Sadaba, do you matter funding a topak and Krasukra script lab come the Krasu apply a Kratori. The Sisa Hadak say he did number see Namnaba Nadi the hoti water, Namadiam wine. Ma'am, the Matang say the one bang one, the Kanam horrible. Ubangam Bazu, Ojage, the Gozasu, have a DC film Zedum, work store, had in the works labor say, had the production the Putopang of Basu, IPU, Aduga, ELITETV, my Kedegisu, Ozabu, Nasi, cinema sport, the Saru Yabi Bagisu, Akoi Tagapers of Fondoseri. Thank you very much. Ngasigi oina de cinema sport matang asida lotion bagi tanja do logjage next week another filmmaker Manipur ge saknaraba kaya ama pudana wari watai sapagi tanja dum logjage ngasigi oina de Chongtham Amrita na kaina na baya thangni jari pinabirase Ipai puna thambiramban naurela du chit na payu Taibangi iai thaksida hiram sumna hulu